Улукайы сәттуын сылын көрсі бір ұраты тәрәхін горнел ұғар болла. Беллерін күрдік мантан төріттәқ үкіс саллат Рыжев кыргығытығар олығын ұлық ұрбыта. Бұ қораққа көмілі сытар бойыттар аттырын честен Рыжев борын саллаттар түрәбі дөйдуларғар терердер экспедиция бүкінлерге горнел ұғар сырытта. Ағат ойдулу сәретігер Рыжев күрғанығар үгіз бойыттар олықтарын олығы ұрбыттара. Ол күрдің горнел ұғыттан 9 бойын көмілі сытара білдер. Бұ күнлерге бір жестәң нәхелегер анал капсыла күтілуыт Рыжев куратын ытык борын, оқтыбыт саллаттар түрәбі дөйдуларғар мемориальный альбомы кытта туттары серия томағытылынна. Братской могила бар. Ол могила Ржевской кургана Тверской областька. Онтон бу саха бойыттара көмілі сытар ытык бордара манна келен турар. Ржев курганы оқтыбыт саллаттар, кыйын уған сывытытык жоммут, хорсон жайыларын келер көлөне біле көролатыргар. Бұ тәрәхін олық болар. Биһиги көллөне бу агая калбыт битерәннәр битин һәм каракпыт каратын курды карастыкпыт нада диһаныбын. Ағада дүйсерилер кыттыбыт бойыттар. Сүрүйен қаларбыт сұруқтара, кем қанна сәрелес бите, кем кыттыбыта барыта ол кемінеяғы сағар өйді білдер. Қырады кумағы, белелер экспонат бұйырнан күнді тоғы болалар. Үчігөй қарайығына рейлер. Посетив ваш музей, я обнаружила тоже не менее уникальные документы, связанные со списками. И поскольку такие документы нельзя хранить на свету, под прямыми солнечными лучами, я бы вам сейчас настоятельно рекомендовала бы, чтобы с них сделали копии, а их убрали. И поскольку уже часть надписей уже исчезает, передали бы в Национальный архив, где вам полностью восстановят все записи, сделать второй оригинал, вернее, вторую копию. И в таком виде вы сможете представлять остальным посетителям, которые будут посещать ваш уникальный музей ветеранов. Бейгедер көлөне жана булаханаларга туруласпыт, олокторун олук урбут кыйыну хансыбыт жылу жаннарбыт аттырын үететер. Корсун быгыларыгар сүгүрүер гыды кеспит болар. Вера Маркова, Георгий Григорьев, Саха телевидениете, Горный.